yang merindukan Nabi Muhammad. Pastilah dapat syafaat. Hidupnya nikmat berkat salawat. Tinggi martabat juga derajat. Tinggi martabat juga derajat. Rap sidanan nabi, 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 sidanan nabi. Sidi Muhammad Amin Kutubi Habibin Nabi. Sidi Muhammad Amin Kutubi Habibin Nabi. 12 bulan Islam, Muharram, Safar, Jum'ul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Saban, Ramadan, Ramadan, Dzulhijjah. Itulah 12 bulan Islam. Itulah 12 bulan Islam. Allahumma sholli wa sallim